Avocado hi thei danglam tak mai ani a thei tam zawk chuan carbohydrates an paya mahse avocado erawh hi chuan thau hrisel tak apaya zirna tam tak te chuan hrisel na atan a thatzia an soi science lam zirchianna atanga avocado thatna som pahnih te ilo enang pakhat na avocado chuan nutrients anga hle avocado chu avocado ra hi ani maya science lam chuan a hminga Persia Americana ti in an ko thung nutrients a asana wangin he thei hi a to deuh thina atui em awangin chawhme hrang-hranga tel ani thin bok guacamole an tia eitura an tel ber thin ani voinia hian avocado hi hrisel na ngai poimo mi te ta na thei hriat lar tak ani ta a cho thalu tuk anga soi ani fowa athil pai te en chuan thil mak ani lem lo ani rong le ruang am hrang-hrang nein avocado hi oma per thei ruang am nei atangin abial thlengin na oma a hring atangin adum thlengin na om bok gram zani som ni atang a kg khat le gram zali thlengarit thei an ni bok hengzinga lar deuh ber mai chu has avocado anti mai chu ani ole per thei anti mai thina achan ni oma langpo per thei ruang am nein ole anga hling nei pil hring ani wang ani a thei chunga a eng le hring deuh thil chu kan ei tak chu ani bera a pil le mu te chu an ni thin avocado te hi nutrients an house em a vitamin le mineral som ni chuang an pai ani avocado te hian cholesterol le sodium an pai lawa saturated fat anti mai thau thalo an pai tlem hle ani heng thil lo omte an pai lo wang hian mithiam te chuan an fak em maya mahse in hnial theina tam tak erawh ala om thung a khai khom na chuan avocado chu per thei ruang am nei rong hring ole per thei anti mai thin ani a thau hrisel chi te fiber te le chakna chi hrang-hranga khat ani pani na balhla aiin potassium apai hnem zawk potassium hi mi tam takin kan tlak cham thin ani a potassium hian timur kal dan tran puitu electrical gradient anti chu a en kola na tho poimo hrang-hrang ane ni avocado hi potassium asang fal hle a ni tina chakna momo zat te na RDA anti mai manga te ani in gram za hian 14% oma potassium pai hnem hle a kan hriat thin balhla erawh 10% chau ani thung ani zirna hrang-hrang chuan potassium asang chaw kan ei hian heart attack te stroke te kal thalo te thlen thei tu thisen pam dan phung dik lo chu ati hrisel ani anti a khai khom na chuan potassium hi mi tam takin an tlak cham nutrients ani a avocado hi potassium asang em a hei hian thisen pam dan phung ati hrisel ani pathum na avocado hian lung ti hrisel tu thau tha chu apai hnem hle avocado hi thau pai hnem tak chaw ani ani na dik taka chuan 77% chu thau ani hei hian thlaya chuan thau nga ber chaw a asiama mahse thau na zong an pai lem lowa avocado a thau tam zawk te hi chu oleic acid anti mai chu ani a olive oil a thau hrisel chi ang cha mono unsaturated-fatty acid chu ani he thau hrisel tak hi mi ten tha an lo ti to kha an shim bok oleic acid hian taksa chung hliam tur avenga cancer thlen tu chi te enkol na turin hmong ani ni avocado hian sa awanga oxidation om thei chu alo do theya chu wang chuan avocado hriak te hi rongbol na man atan a the em bok ani a khai khom na chuan avocado le a hriak hi mono unsaturated oleic acid a asanga hei hi lungta na hrisel em thau tha ni in olive oil a om nen a in ang nya ngai ani palina avocado te hi fiber pai hnem tak an ni fibera a house sakna hi avocado chakna dang le chu ani a achunga pai troi theilo thil sakhat anti apai awang chuan rina ti hniam nan te thisen thlum tur ven nan te datna tam tak om thei tur ven nan te atha ani fiber zobral theile theilawa then sang an tlang puya fiber zobral thei te chuan ril chunga pai troi na tur bacteria om te chu achoma pangai taka taksa in na atho thei nan apoi mo ani avocado gram za a hian fiber gram sari a oma ni tina fiber lak lu tur za somni pasari a om avocado a fiber za somni panga hi chu an zobral theya
za som sari panga hi an zop Ralte lo thung a khai khom na chuan avocado hi fiber a hausa ema gram za gram sari zel oma chodang tam tak aiin fiber atam fal hle ani fiber hian ri na ti tlak niam na le pai troi na lama na tho poimo tak ani pangana avocado hian cholesterol le triglycerides omzat chu ati niam the ni lungnat na hi khovela thi na chan tam ber ani mi tam tak thi sen atang chuan lungnat na risk hi asang ti hriat ani a he hian cholesterol te triglycerides te taksa chung pun lamte thisen pam te le thil dang te huam tel veka heng nat na nei theina lakata veng tura avocado thatzia zir tur chuan mi puite hne na tanga zirchianna pariat nei ani heng zirna te hian avocado chu cholesterol zong zat ati niam theya za som ni velin thisena triglyceride ati niam the LDL cholesterol anti mai cholesterol thalo chu za som ni pani in ati niam theya HDL cholesterol anti mai cholesterol tha chu za som pakhatin ati sang thei ani zirna pakhat chuan low fat vegetarian diet anti mai thau pai tlem thlai chau eina diet a avocado bel tel hian cholesterol omzat chu ati niam pha e anti ani a result te chu phur viau mahse mishinga zirna nei reng hi mitlem te ani a reilo te atana zirchianna ani tlang pui te erawh kan hriat angai ni hei hian mi som pathum atanga somli pasari chau kar khata tanga karli chunga zirchianna te a huam tlang pui ni a khai khom na chuan zirna tam tak chuan lungnat na thlen thei tu heng LDL le HDL cholesterol le thisen triglycerides te hi avocado chuan thazok turin athunun the ni ti an mu chuak parukna avocado e te hi an hrisel zok tlang pui zirna pakhat chuan avocado e thin te e dan phung le hrisel na chu endika US a khwan NHANES survey an nei na atel mi singkhat sangsari zanga somruk pasari te hnen atang chuan endik ani a avocado e te chu a e lo te aiin an hrisel zok ti an mu nutrients san na cho e na sa zoka lungnat le zunthlum siam theitu pumpui pai troi na konga tlak chamna an nei lo zok ani avocado e thang te chu an ri na apa ngaya PMI a hniama dula thau an nei tlem bok cholesterol thatzi HDL anti chu an nei hnem zok mahse thil dang tam tak an ei wanga hrisel po an ni theya avocado an ei awanga hrisel ta an ni ti chu kan soi fak thei chuang lo ani chu wang chuan he zirna hi chu kan ren chan top thei lo ani a khai khom na chuan eile in lama zirna chuan avocado ei mi te hian nutrients tha an lalut hnem zoka pai troina na tho kal swal thei laka aveng ani pasari na an thau pai te chuan thlai cho atanga chakna hip thei turin apui thei che ani nutrients chungchanga hi chuan ilak lu chau kha thil poimo om chun ani lova heng nutrients te hi i hip lu thei angaya i pai troina konga da in i taksa i hip lu angaya ti chuan man tangkai an ni don chau ani nutrients chen khat chu thawa chau an zop Raltheya a zia chu man tangkai an ni thei nan chuan thau nen an in belbom angaya ni vitamin A, D, E le K te chu thawa zop Ralthei an ni a heng antioxidants chen khat carotenoids anti po thawa zop Ralthei vek an ni zirna pakhat chuan salata avocado emo avocado hriak tel hian antioxidants a hip lu theina chu let ni atanga som panga thleng atipung thei ti antar langani chu wang chuan avocado hi nutrients asang ringot ani lova thlai dang kan e te tan nutrient hlutna chu ati tam zual ani hei wang hian thlai e rengin thau pai tam e hi poimo ani an tel lo chuan thlaya nutrients thatak tak te chu man lovin an ral mai don ani a khai khom na chuan zirna chuan avocado le avocado hriak te hi thlai ne na kan e pol hian taksa in antioxidants a hip lo theina atipung ti atar lang ani pariat na avocado hian kan mit te veng theitu antioxidants chak tak mai apai hnem hle antioxidants hip lu theina ti sang tu mai ani lova antioxidants po anei sang em ani zirna chuan na satakin mit pwal nat na le upalama lar tak mai mit del theina nat na nei na tura ti hniam ti atar lang chu wang chuan avocado e na hian mit tan thui tak angong the ni a khai khom na chuan avocado chu antioxidants a sanga
heng nutrients te hi mit tan an poimu em a mit pualna le mit delna natna tur ris ati hniam thei ani pakwana avocado hian cancer laka invent theina hmanrua ani avocado hi cancer enkol nan le ven nan a tha em ti fin fiana kan nei be tham hle a test tube lama test na chuan chemotherapy side effect tur ati hniam thei ni in an soi avocado ti khal chuan laboratory a prostate cancer ti murte thanna tur chu atimuang thei ani ti antar lang amero chu heng zirna te hi timur da shanti atanga nei ani awangin mi te ta na mantlak ani nge ngei don ti kan shelawa mishing manga zirchianna chu a thei lo wang ani a khai khom na chuan test tube pa zirchianna then khata chuan avocado hian prostate cancer timur thang timuang thein chemotherapy side effect ati hniam theini mahse mishing mana zirchianna erawh a omlo somna avocado ti khal chuan arthritis natna lo lan chhuana te chu atikiam thei ani khothlang lam rama chuan arthritis hin natna tlang lon takani a hetiang natna din mun sang hi oma achang chuan mi ten an nun puma an tor tur natna benvon ani thin zirna tam tak chuan avocado le soybean sor tui khal chuan he natna hi atikiam thei ani ti antar lang a khai khom na chuan zirchianna chuan avocado le soybean sor tui ti khal te chuan osteoarthritis lan chhuana natna hote atikiam thei ni som pakhatna avocado eina hian irina ati hniam thei ni avocado hi ri na ti hniam na cho an ni theina fin fia na then khat oma zirna pakhata chuan avocado ne na cho ei ve lo te nen khai khinin avocado ne na cho ei te chu za somni pathumin an puar zoka anu dar kar nga chungin za somni pariatin anril atram har ani hei hi are nuwa adik zel ani chuan I eile ina avocado khan calorie tlem zok ei turin chanpui che in eile in hrisel zok ei turin thil ati ol sam don ani avocado hi fiber a sang tak ni chung si in carbs a hniam viau theya heng thil pahnih te hi ri na ti hniam nan apoimo hle bok ani a khai khom na chuan avocado chuan I puar ti rein thil tlem zok ei tura pui che in I ri na ati hniama fiber a po asanga carbs a hniam thung hei hian ri na ti hniam konga min chan pui ani som pahnih na avocado hi atuya eile ina tel ol hle avocado hi a hrisel na pya lama atui em a chodang tam tak ne na in me bok salata itel theya recipe sang itel theya ani lo po in fian nen suak la alanga ei top po atui thil dang ne na pol thei turin a thei hian cream anga diak mukle mu nuam tak zia ane ni avocado hi ei thei tura min tur chuan hun ammo ve a min huna chuan a chung chu tle min anem ve deuh thina avocado a changna te hi apil kan khe nuwa chuan borak lutin uk thwai theya ser tui tella a uk tur chu aveng thei ani a khai khom na chuan thil dang ne na pol thei turin a thei hian cream anga diak mukle mu nuam tak zia neya chu wang chuan he thei hi kan eile ina tel ol sama ser tui kan tel hian uk thwai na tur laka avengang avocado hi chacha em ni in chakna tam tak apaya eile in danga omlo tam tak thil tha apaya ni rina ti hniam na na tangkaya lung hrisel na atan na tha a atui em bok ani